Shosho kazi uCampbell uspeaker nawe so ngifuna ukureacta la kwingoma entshasha ishisa ikhotha le ngoma inenyanga eyodwa iphumile kodwa hayi umonakalo esiwukhozile la ingoma le kaMjida ubizwa ngosihayo angaze ngizwe ngawo before angaze ngibone kwa interview ipicture yakhe ke lakhe ikhona laphana kwi-art cover laphana but ufeaturisha indoda uyiyona indoda amayithonga amaskandi laphana ushenga wasehlalankosi laphana ingoma ithi wena wabulala ubaba laphana ingoma nje amaskandi yenza kabi kakhulu ama-numbers ewaphushayo isenja nendlela nje ereceive ngayo like i-nation le yamabhinca ihlephula kakhulu leyo ngoma le kumcimbi nje lenzakalayo iyona ngoma edominate lapho I think le ngoma le ayitholile ingoma enkulu leyo yabona akujwayelekile ukuthi mhlawumbe usafika ukuthi uvele ube nengoma yabo evele ibe enkulu ngaleyo ndlela because even noma le production nayo ngoma yezwe ukuthi no akuyona mhlawumbe ingoma esirekhode kulezi itudio mhlawumbe esezingeni eliphezulu yabo mayilalela like i-mastering yakhona ayikho that clear but ingoma i-message I think ibhaliwe laphana so I think that's why abantu abaningi be-relate kuyona because i-story sayo indlela ebhaliwe ngalaphana so umfana lo Sihayo I think uyitholile ngempela iformula and ikushe ngeke lo eqhubeke njalo kuba i-cheat code yamaskandi mawufuna i-hit song kamaskandi featurisha uShenge laphana uMjida akalenzi iphutha laphana zonke ingoma akathinta vele nje zikhuphuka ngenye indlela but lena I think ikhuphuke kunazo zonke because baningi ama-artist amaningi lawa afikayo amavukane asejaha ukufeaturisha uShenge but ke le ndoda lena imfeaturisha ibhalile laphana ingoma enkulu kakhulu lapha so speaker nawe sithi asheshe sivume ngoba le ngoma ingenzeka mhlawumbe igcine siscratcha mhlawumbe kuze kufike uDecember mhlawumbe igcine because havoc laphana mekune come to song of the year hayi leyo ngoma leyo no inamandla so nje le ndoda asivume asithembe ukuthi mhlawumbe iyapheka la ipheka khona mhlawumbe upheka noma i-album eza ngoba kumele kube khona i-follow up single elandela le ngoma because ingoma isenze kakhulu I think nje njengoba sikhuluma ama-million laphana ku-YouTube music ibheke ku-5 million inengoma eseyintsha ke leyo so nje ingoma mhlawumbe ngiyilinde ukuthi mhlawumbe ngayiproject ukuthi izobathasha mhlawumbe u-20 million ama-views without music video indlela enamandla ngayo so no ake sivume le ndoda le ifike kabi ingoma yayo no yaziwe impela even nala angakhona la Eastern Cape akubona iKZN ingoma ngempela ingenisile ngempela kumcimbi eminingi edinga ihambe kuyonayo ngizwile ndabantu abaningi bayithandile leyo ngoma so hayi uSihayo uza kabi awushenge bafethu angeke sayibambile ngempela iformula lapha yona cheat code motha una hit song umaskandi featurisha uShenge uzoyiva lapha ivideo yami ngazibe inde kakhulu anyway sekhona ku Twitter ethi speaker nawe sikhona ku Facebook ethi speaker nawe sibekhona na ku TikTok speaker nawe show ikhona ipages nawe lapha na ku Facebook elisha speaker nawe show abantu be like lelo pages zama nje ucreate content eningi lapha we out